Inshuti mukomeje guhitamo ibiganiro byacu turabasuhuje aho mureze kwisi tubaha ikaze kuri Rwanda Today Hope. Ubu noneho reka tubagezeho makuru ki mu binyamakuru. Ikiganiro dukesha Radio Rwanda ni ikiganiro mukunda muri benshi, reka tukibagezeho. Reka tubahe ikaze mwese mu kiganiro cya none makuru cy'ubunyamakuru nacyo kibimbura ibindi byose tuzabagezaho muri uyu mwaka mushya 2025 nkuko bisanzwe muzamuri kumwe kandi n'ubu muri kumwe na Nyirarukundo Xavera hamwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Twinjire dute Jean Daniel. Reka iki kiganiro tugiterurire ku byanditswe ku Rwanda by'umwihariko muri inkuru y'imvaho nshya igira iti umutekano n'ubusugire by'u Rwanda bizahora birinzwe niko Perezida Paul Kagame yavuze. Mu kinyamakuru Rokanape naho bati Perezida Kagame yijeje abanyarwanda umutekano usesuye. Muri The New Times bagize bati mu butumwa busoza 2024 bukanatangiza 2025 Perezida Kagame yijeje uburinzi bukomeye ku busugire bw'u Rwanda. Muri Kigali Today naho bati ndabizeza ko umutekano n'ubusugire by'u Rwanda bizahora birinzwe niko Perezida Kagame yavuze. Hamwe n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye, Xavera byanditse ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bigarutseho mu butumwa busoza umwaka wa 2024 bukanatangiza umushya wa 2025 yagejeje ku banyarwanda n'inshuti z'u Rwanda ku mugoroba wo kuwa 2 tariki 31 Ukuboza 2024. Umwaka ushize nyine yavuze ko muri uyu mwaka mushya twinjiyemo 2025 umutekano w'u Rwanda uzakomeza kuba nta makemwa, kabone nubwo hari umwuka mubi mu karere. Yagaragaje ko igisubizo kirambye gikwiye kuba igiha amahoro buri wese aho kuba abantu bamwe. Yagize ati ikibabaje nuko dukomeje kubona umutekano muke mu karere kacu ahegereye imipaka yacu. Ndagira ngo mbizeze ko umutekano n'ubusugire by'u Rwanda bizahora iteka birinzwe mu mbaraga zose byasaba. Umukuru w'igihugu kandi yakomeje avuga yuko inzira z'ubusamo n'ibisubizo by'agahe gatoya bidashobora gukemura iki kibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka n'imyaka kibasiye akarere. Agira ati Jean Daniel, agira ati hakwiye kubaho igisubizo cyumvikana gikemura impamvu shingiro mu gihe gito n'igihe kirekire, ari nabyo bikwiye gutanga igisubizo cy'amahoro arambye ku baturage bose bo mu karere. Ibyo ni ingirakamaro kuri twebwe twese, nta n'umwe uvuyemo. Nta mahoro ashoboka kuri bamwe mu gihe abandi batayafite. Twese dukeneye amahoro amwe. Ati twese dukeneye amahoro amwe. Perezida Kagame kandi yongeye gushimangira ihame riyoboye iterambere ry'u Rwanda hari ryo kwigira no kwishakamo ibisubizo. Agaragaza ko nta ukwiye gutegereza umucunguzi uzava ahandi ngo yirengagize inshingano afite mu kwiteza imbere. Ati iterambere ry'u Rwanda rishingiye ku ihame ritagoye kumvikana ariko ry'ingenzi. Ntushobora gutegereza ko abandi bazaguteza imbere wowe ubwawe udashyize imbaraga muri ibyo bikorwa by'iryo terambere. Perezida Kagame yahanuye urubyiruko arwibutsa ko igihugu kibitezeho kuzageza u Rwanda ku yindi ntera ishimishije yatekerezwa kugeza n'uyu munsi. Aha niho yagize ati ku rubyiruko rwacu tubitezeho kuzageza u Rwanda ku yindi ntera irenze naho twigeze dutekereza. Mujye muzirikana ko dufite ubushobozi bwo kwigenera hazaza hacu twifuza. Muri ubu butumwa busoza umwaka kandi Perezida Kagame yongeye gushimangira ibikorwa by'ingenzi byaranze umwaka ushize wa 2024 abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bafatanyije mu kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ndetse no kwizihiza isabukuru ya 30 yo kwibohora. Ati ibyo byombi bitwibutsa aho twavuye naho tugeze biturutse ku ntego duhuriyeho twese yo gutera imbere no kwiyubaka. Reka rero twese hamwe dukomeze muri iyi nzira. Yanagarutse kandi ku matora yarakomatanije bwa mbere y'abadepite n'umukuru w'igihugu, avuga ko yagenze neza ndetse haboneraho gushimira abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda ku nkunga ntagereranywa batanze kugira ngo ayo matora abe nta makemwa. Ati amatora aherutse yagenze neza, yongera gushimangira icyizere abanyarwanda bafitiye abayobozi babo n'inzego z'igihugu. Nongeye gushimira abanyarwanda bose n'inshuti z'u Rwanda inkunga yanyu mu gihe cy'amatora ndetse no mu bindi bihe iyo nkunga ibikenewe. Yongeyeho ko muri uyu mwaka abanyarwanda bagaragaje mu ijwi riranguruye ko bashaka kugera no ku bindi byinshi kandi byiza na serivisi zirushijeho kuba nziza mu myaka iri imbere. Abasaba gufatanya bose kugira ngo ibyo bizagerweho. Ku bitaragenze neza, Perezida Kagame yakomoje ku bibazo binyuranye igihugu cyanyuzemo, by'umwihariko icyorezo cya Marburg cyahitanye ubuzima bw'abantu 15 muri 66 bacyanduye. Yagaragaje ko yifatanije mu kababaro n'ababuza ababo, hashimira abakozi bo mu nzego z'ubuzima n'abafatanyabikorwa b'u Rwanda bitanze kugira ngo iki cyorezo kirandurwe mu gihugu mu gihe gitoya. Xavera, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'uhuza ibihugu bikoresha igifaransa OIF ariwe Madame Louise Mushikiwabo, we yagaragaje ko mu byo yifuriza abanyarwanda muri uyu mwaka mushya wa 2025 birimo guhirwa, ibyishimo, ubuzima buzira umuze ndetse bizeza ko byose bizagenda neza. Ni inkuru y'igihe ivuga ko abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X, Madame Louise Mushikiwabo yatahije abanyarwanda bose ndetse abifuriza ko umwaka wa 2025 wazababera uw'amata n'ubuki. Jean Daniel yagize ati atabashu bacu beza bifurije umwaka wa 2025 w'amata
amata n'ubuki. Buri wese icyo yifuza cyane mu mwaka utangiye kizamubera impamo. Mbifurije ubuzima buzira umuze, ibyishimo no gutsinda. Yakomeje avuga ko intego abantu bakwiye kujyana muri 2025 arivuga ko byose bizagenda neza. Ati intego yacu y'umwaka wa 2025 ni byose bizagenda neza. Byose bizagenda neza. Aha Madame Rose Mushikiwabo yasaga n'usubira mu mvugo yagarutsweho na Perezida Paul Kagame mu birori yakiriyemo abantu batandukanye hagamijwe kubifuriza umwaka mwiza, aho yavuze ko abanyarwanda badakwiriye kugira impungenge kuko byose bizagenda neza muri uyu mwaka 2025. Mu birori bisoza umwaka no gutangira undi wa 2025 byabereye muri Kigali Convention Center mu ijoro ryo ku itariki 30 Ukuboza 2024, Perezida Kagame yavuze ko abifuza guhungabanya umutekano iminsi yabo ibaze. Yagize ati ubushake bwo ntabwo ujya kubushakisha ahandi, turabufite pe buhagije. Ibyo dushakisha na mikoro, uko tugenderaho tugana imbere ni nako ayo mikoro nayo agenda aboneka, ku buryo nabumva ko bahungabanya umutekano ngira ngo bagenda bamenya ko igihe cyabo kibaze. Dukomereza n'ubundi muri uwo mujyi w'umutekano ho mu gitangazamakuru igihe banditse inkuru igira iti abanyamahanga biga mu Rwanda biyemeje gusigasira umutekano bahasanze. Abo banyamahanga bemeza ko hari mugenzi wabo uteje umutekano muke, bamufasha kumva agaciro k'umutekano no kumusubiza mu murongo, ndetse bakamugira inama ku buryo ibyo bidasubira. Aho batuye mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali nko ku Gisozi na Kanombe bagaragaza ko umutekano w'u Rwanda uborohereza kugera ku ntego zabo. Umwe muri bo waturutse muri Sudani y'Epfo yagize ati mu Rwanda hari abantu b'abanyamahoro, barubahana kandi buri wese abakora ibimureba. Iyo habaye n'ikibazo turaganira tukagikemura mu mahoro. Iyi nkuru ikomeza inavuga ko hari bamwe mu banyeshuri batangiye kubyaza umusaruro umutekano basanze mu Rwanda, aho batangiye kwishakira ibikorwa bibabyarira inyungu. Hajeni Echayo Yugu nawe waturutse muri Sudani y'Epfo akaba afite resitora hafi ya kaminuza yiyereka ku Gisozi, yagize ati aha ducuruza ibiryo byo muri Sudani y'Epfo na Sudani, twakiriwe neza, mbona u Rwanda rufite umutekano n'amahoro. Abaturanyi b'aba banyeshuri bahamya ko babanye neza nk'uko bari basanzwe babana n'abanyarwanda ubwabo. Bavuze ko aho batuye nta mutekano muke abo banyamahanga babateza. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SCP Boniface Rutikanga nawe yavuze ko nta kibazo gikomeye cy'umutekano muke giterwa n'abanyamahanga, ariko ko niyo hagize ugiteza ahanwa n'amategeko nk'abandi bose. SCP Rutikanga ati igihano giteganyijwe n'itegeko gishyirwa mu bikorwa uko giteganyijwe ku muntu uwo ari we wese hatitawe kuho yaturutse, uko asa n'uko areshya. Abanyamahanga bari mu Rwanda ni nk'abandi bantu bose, ntabwo navuga ko bose ari abamarayika kimwe n'uko abanyarwanda bose atari abamarayika. Harimo bamwe bashobora kwitwara nabi kimwe n'uko harimo n'abanyarwanda bashobora kwitwara nabi. Yongeyeho ati abanyamahanga bashobora gusinda bakarwana kimwe n'uko abanyarwanda bashobora gusinda nabo bakarwana, ndetse n'abanyamahanga ubwabo hari igihe barwana hagati yabo tukabikurikirana kimwe n'uko abanyarwanda bashobora kurwana hagati yabo. SCP Rutikanga yakomeje avuga yuko bidakwiye ko ikosa rikozwe n'umunyamahanga umwe ryitirirwa abanyamahanga bose, maze agira ati kijondone. Agira ati reka buri muntu ajya abazwa ibyo yakoze abibazwe ku giti cye, ntibyitirirwe abantu runaka. Reka duhindure ingingo twerekeza amaso mu gitangazamakuru Iseka News ku nkuru igira iti imbuto ubibye niyo usarura, niko Madamu Jeannette Kagame yavuze. Naho ku rubuga rwa RBA.CA bakagira bati umuryango utekanye isoko y'ubwumvikane mu bashakanye, niko Madamu Jeannette Kagame avuga. Bikubiye mu butumwa Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yageneye umuryango nyarwanda mu gihe hitegurwaga gusoza umwaka wa 2024 abantu binjira mu mushya wa 2025. Ni n'ubutumwa kandi bwacishijwe ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter. Ubutumwa kandi bwasamiwe hejuru n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byaha mu Rwanda birimo Kibondo.com, The New Times, RBA.CO.rwa, aho bikomeza bivuga ko Madamu Jeannette Kagame yavuze ko nta byiza nko gusoza no gutangirana umwaka umugisha w'urukundo. Yagaragaje ko bitakiri ibanga ko i Kigali Ukuboza ari ukwezi kwera ibirori by'ubukwe byiyongera ku byishimo bisanzwe byo gusoza umwaka. Anavuga ko ari n'umwanya mwiza wo kwishimana n'umuryango. Ati nifuje ko twaganira ku gihango cyo kwitanaho no koroherana kw'abashakanye bakiyemeza gushinga urugo ruvukamo kandi rukarera umuntu utekanye. Yagaragaje ko mu buzima bw'umuntu muri rusange nta utanyurwa n'umunezero w'urukundo ngo akunde kandi nawe akundwe. Yongeraho ko mu gushinga urugo buri wese haba yifuza ko bashakanye amuha umwanya umukwiye mu buzima bwe, mu mibanire yabo ya buri munsi, hakamutega amatwi, akamwubaha, akamwubahisha mu bandi, akamurwanira ishyaka ndetse agashyigikira ibitekerezo bye. Ati kubera ibivugwa ku kubaka urugo ndetse n'abahitamo kugaragaza ibibi gusa, hari abumva ko nta munezero uba mu rugo. Ibi ntibyagakwiye kuba akarande kuko hari ingero nyinshi z'abarushinze rugakomera bakaba babayeho mu munezero.
umunezero. Madamu Jeannette Kagame yagaragaje ko iyo uganira na benshi mu bagize urubyiruko rwa none bakubwira ko bumva batagishishikajwe no kubaka urugo kuko babihuza n'uko hari ingo nyinshi zitameze neza. Yagaragaje ko iki atari cyo gipimo cyakwerekana umubano mwiza w'abashakanye, usibye ko nanone ngo nta n'uwakwirengagiza amakuru menshi havugwa ku ngo akenshi hashobora gutera ubwoba no guca intege abatarashinga urugo. Madamu Jeannette Kagame ati ariko nk'uko tubizi nta usarura icyo atabibye. Urugo rudafite umusingi ukomeye, rutubakiye ku rukundo no mu bworoherane, ntabwo rwakubera ijuru ritoya nk'uko bikunze kuvugwa. Yongeyeho ko kubaka urugo ari umuhamagaro, avuga ko nk'uko amanywa n'ijoro bidasa ariko nyamara bikuzuzanya, kandi mu mwihariko wa buri kimwe n'umubano no guhuza kw'abashakanye nabyo ngo ntibisaba ko bose baba ari intungane cyangwa bahuje imyumvire n'imyitwarire. Ati mu Kinyarwanda tuvuga ko nta mwiza wabuze inenge. Buri wese mu bubaka urugo ashobora kugira inenge. Ni byiza rero ko mugenzi we harebana umutima ukunda n'ubworoherane ibyiza asanganywe kugira ngo amufashe kuba umuntu mwiza kurushaho. Yakomeje kandi agira ati kwikunda ni byiza kandi bigomba kubaho kuko nta wabasha gukunda mugenzi we byuzuye watabanje kwikunda, kuko umuntu atanga icyo afite. Yanavuze ko kubera ko nta wakwikunda wenyine ngo bimunyure ku buryo atakenera undi wamwunganira aho adashoboye, ariho ibanga ryo gushaka rihera rikaganisha ku kubaka urugo nk'uko abakubanjirije babikoze, bigahererekanwa bityo no mu bazadukomokaho ibihe byose. Ikindi yavuze nuko kubaka k'umugore n'umugabo ari isoko y'umunezero usaba kwigomwa no kwirenga kugira ngo urugo rutabera abantu ikigeragezo. Muri ubwo butumwa burebure kandi Madamu Jeannette Kagame yabusoje yifuriza abashyingirwa ubu n'ingo zimaze igihe gitoya zubatswe kuba igicumbi cy'ibyishimo n'abagabuzi b'amahoro. Ati mukomeze ipfundo ry'urukundo, rukomeze urugo ruhire rwuje ubudaheranwa, mubyare kandi murerere u Rwanda abato barukomeza. Reka twongere duhindure ingingo Jean Daniel, twerekeza amaso mu gitangazamakuru Kigali Today ku nkuru y'imbuzi igira iti indwara z'ubuhumekero n'imyuzure byateza akaga Kigali itongereye amashyamba. Uwanditse iyi nkuru avuga ko uko abatuye muri Kigali bagenda biyongera ari nako umwuka mwiza wo guhumeka ugenda ugabanuka bitewe n'uko imyubakire n'ibindi bikorwa remezo bituma amashyamba atemwa. Icyo kibazo kikaba kiri mu bituma inzego z'ubuvuzi zakira abarwaye indwara z'ubuhumekero benshi, kikanateza imyuzure ihombya benshi n'igihugu muri rusange. Xavier hatanga urugero rw'uko mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu mujyi wa Kigali ngo habonetse abantu barenga ibihumbi 470 bivuje indwara z'ubuhumekero mu bigo by'ubuzima bitandukanye. Abo bakaba bageze ku 9% by'abivuje indwara z'ubuhumekero mu gihugu hose muri uwo mwaka, nk'uko bitangazwa n'agashami gashinzwe kurwanya ibibembe n'izindi ndwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Umuyobozi w'ako gashami Dr. Somane Emmanuel yagize ati muri 2022 mu gihugu hose abivuje ku bigo nderabuzima bari miliyoni zirenga 11, kandi muri bo 38% bivuje indwara z'ubuhumekero. Ibi ni bigaragaza ko duhumeka umwuka wanduye, bikaba bibi cyane muri Kigali, bivuze ko igabanuka ry'amashyamba ari ikibazo gikomeye. Uretse gutakaza umwuka mwiza duhumeka, itemwa ry'ibiti kandi riri mu biteza imyuzure muri Kigali n'ahandi, ihitana abantu ikanahombya igihugu. Ikigo gikora ubushakashatsi kuri gahunda zitandukanye za leta kigatangaza ko abakora ubucuruzi buciriritse bahomba miliyoni zirenga 178 z'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka biturutse ku myuzure. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Dusengiyumva avuga ko bafite gahunda yo kongera amashyamba no gutera ibyatsi ku butaka bwambaye ubusa. Ati hari ibintu byinshi dushaka gukora byatuma umwuka duhumeka ugenda uba mwiza, nk'ahari imbuga ziriho umukungugu hagaterwa ibyatsi. Tugiye gutera ibiti miliyoni 3 mu mujyi wa Kigali, tukifuza ko umuturage wese ufite ubutaka yabuteraho ibyatsi cyangwa ibiti. Uyu muyobozi yungamo ko umubare w'ibiti bavuga bizaterwa ari bizaba byakuze kuko biba byitabwaho ku buryo buhagije, hirindwa ko hari ibyakwangirika nk'uko bijya bibaho mu byo batera ku mihanda n'ahandi. Agasaba buri muturage w'umujyi wa Kigali kubigira ibye. Reka ubwo twavuga ku bijyanye no kubungabunga ibidukikije Jean Daniel, byanditswe ku Rwanda tubyanzuriye n'ubundi kwiteganyagihe, aho nkuru y'igihe ivuga yuko ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda cyateguje imvura muri uku kwezi kwa Mutarama ariko kwa mbere. Ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa mbere nibwo ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko muri Mutarama 2025 mu bice byinshi by'igihugu hazakomeza kugwa imvura nk'iyari isanzwe igwa muri uku kwezi kwa mbere, iba iri hagati ya milimetero ubusa na milimetero 150. Mu Rwanda kandi hateganyijwe imvura iri ku kigero cy'impuzandengo yisanzwe, uretse mu bice byinshi by'uturere twa Rusizi na Nyamasheke, uburengerazuba bw'uturere twa Nyaruguru na Nyamagabe n'igice gitoya cy'amajyepfo y'akarere ka Karongi cyegereye pariki ya Nyungwe. Aho hateganyijwe imvura iri hejuru gato yisanzwe hagwa
kugwa kuko izaba iri hagati ya milimetero ubusa na milimetero 180. Ikindi Meteo Rwanda yatangaje Jean Daniel ni uko ngo ubushyuhe bwo hejuru buteganyijwe ku manywa buzaba buri hagati ya °C 18 na 30, naho ubushyuhe bwo hasi buteganyijwe nijoro bukazaba buri hagati ya °C 8 na °C 16, aho ni muri uku kwezi kwa mbere. Muri rusange ngo ubushyuhe buteganijwe muri uku kwezi kwa mbere 2025 ntaho butandiye n'ubusanzwe Xavier. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye kini nacyo kiganiro cya mbere nyine dutangiranye uyu mwaka twarikize ku byanditswe hanze y'u Rwanda. Jean Daniel, turahera kuri iyi nkuru yo muri Africa News ivuga yuko tariki 31 z'ukwezi gushize kwa 12 muri 2024 imyaka 5 yari yihiritse isi yibasiwe n'icyorezo cya COVID-19 cyatewe na virusi ya SARS-CoV-2. Iki cyorezo cya coronavirus cyahereye mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa mu mpera za 2019 kikaba cyaratunguye abatuye isi kubera uburyo cyakwirakwiraga ku muvuduko udasanzwe kinyuze mu nzira y'ubuhumekero no gukoranaho. Mu kanya nk'ako guhumbya iki cyorezo cyari kimaze kugera ku isi yose ku migabane yose. Ibi byatumye mu kwezi kwa gatatu muri 2020 umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'MS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje impuruza abwira abatuye isi ko bagomba gukaza ingamba zo kwirinda kubera ko ubukana bw'iki cyorezo ku buzima bwa muntu bwari hejuru. Mu myaka 2 ya mbere y'icyo cyorezo abantu miliyoni hafi 15 bari bamaze guhitanwa nacyo. Ibi byari bidasanzwe mu mateka y'ibyorezo byibasiye isi imbere ya coronavirus. Inzego z'ubuzima zararengewe kubera umubare munini w'abanduye, bituma hafatwa ingamba nshya mu rwego rwo gukumira no guhangana n'icyo cyorezo. Muri izo ngamba harimo guma mu rugo, guhana intera, gukaraba intoki n'amazi meza cyangwa imiti yabugenewe izwi nka sanitizers, kwambara udupfukamunwa no kwihutisha ubushakashatsi ku nkingo. N'izindi ngamba muzi namwe zagiye zifatwa mu kwezi kwa 12 cyangwa se ukuboza muri 2020 kumaranira kubona inkingo za COVID-19 byatanze umusaruro biturutse kuri gahunda yo gukingira hirya no hino ku isi mu buryo bwa rusange. Mu kwanzura iyi nkuru Africa News yanditse ko na nyuma y'imyaka 5 ishize ari ngombwa kwibutsa abatuye isi ko COVID-19 gihari kandi mu bwihinduranye bushya bwa virusi itera iyo ndwara. Nubwo itagikanganye nka mbere nyine icyaduka kugeza ubu rero imibare mishya kuri coronavirus ikagaragaza ko ku isi muri rusange handuye abarenga miliyoni 700 hapfa bangana iki Jean Daniel? Hapfamo abarenga miliyoni 7 naho abakize iki cyorezo babarirwa muri miliyoni 675. Ibihugu byibasiwe cyane na COVID-19 ku isonga hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahanduye abarenga miliyoni 111 hapfamo miliyoni 1 n'ibihumbi bisaga 200 hakiza ababarirwa muri miliyoni 109. Hari kandi Ubuhinde bwanduyemo miliyoni 45 ubupfusha ibihumbi birenga 500. Ubufaransa buri ku mwanya wa gatatu handuye miliyoni 40 hapfa abarenga ibihumbi 167. Reka dukomereze muri iyi nkuru ibaza niba muri uyu mwaka wa 2025 umugabane wa Afrika uzarushaho guhagararirwa mu miryango mpuzamahanga. Mbaze nkubaza ariko reka tubisome. Iyi nkuru ya RFI ariyo radio mpuzamahanga y'Abafaransa itangira yibutsa ko ibihugu byinshi bya Afrika bisaba bikomeje ko byahabwa umwanya ukwiriye mu ruhando mpuzamahanga. Ibi bigaterwa n'iki Jean Daniel? Ibi bigaterwa n'uko ibyo bihugu bitibona mu miryango mpuzamahanga itandukanye nko mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi, aho Afrika imaze igihe isaba ko yagiramo icyicaro nibura kimwe gihoraho. Ahandi ni mu bigo by'imari nka banki y'isi n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI. Nk'urugero rwo kudahagararirwa uko bikwiye, RFI yanditse ko ku ya mbere Ugushyingo umwaka ushize inama y'ubutegetsi ya FMI yashyizeho icyicaro gishya icyakiramo umunyakote d'Ivoire Ouattara Ouattara wahise aba umuntu wa gatatu uhagarariye Afrika mu bantu 25 bagize urwo rwego rw'ubuyobozi bw'icyo kigega cya FMI. Ubu busabe bwari bwarakozwe muri 2023 ubwo abaminisitiri 45 bafite iby'imari mu nshingano zabo kuri uyu mugabane wa Afrika bagaragazaga ko Afrika ikwiye guhagararirwa bya nyabyo muri icyo kigega mpuzamahanga cy'imari FMI. Ubu rero hakibazwa iki? Haribazwa niba uyu mwaka wa 2025 uzasiga Afrika yibona mu miryango n'ibigo mpuzamahanga, dore ko mu kwezi kwa 9 umwaka ushize i New York ku cyicaro cya Loni hatangijwe ibiganiro mpaka kwishyirwaho ry'imyanya 2 mishya mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano. Iyo myanya 2 ishobora kuzagenerwa Afrika kugira ngo nayo yisange mu ifatwa ry'ibyemezo ubundi itagiragamo uruhare, kandi byinshi biba biyireba nk'igihe bibaye ngombwa kuhohereza ubutumwa bwo kubungabunga amahoro n'umutekano. Gusa ngo icyizere gishobora kuzaraza amasinde Xavera hashingiwe ku kuba iyi ngingo y'ibyicaro bihoraho bya Afrika mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi ngo isuzumwa gusa mu kwezi kwa 9 buri mwaka iyo hateranye inteko rusange ya Loni. Ngo hashize imyaka myinshi bimeze bityo ku buryo hari abasanga amavugurura muri Loni yagize
ugirira akamaro Afurika ngo azatwara igihe kirekire kugira ngo abe. Aha, ni mu gihe nanone ariko Jean Daniel hari abatangiye kugirira icyizere Afurika nko mu itsinda ry'ibihugu 20 vya mbere bikize mu isi iri rizwi nka G20 cyangwa se G20, aho perezidansi ngarukamwaka y'iri tsinda ubu iyobowe na Afurika y'Epfo kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Ni ku nshuro ya mbere igihugu cya Afurika kiyoboye iri tsinda rya G20 kuva ryashingwa mu 1999 birimo biraza. Birimo kuza. Duhindura ingingo. Xavera umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yasabye ko uyu mwaka mushya wa 2025 wabo kuvaniraho imyenda ibihugu bikennye cyane bibereyemo ibikize n'ibigo mpuzamahanga by'imari nk'uko byanditswe na Vatican News, La Croix, RFI, France 24 na Africa News. Ibi Papa Francis yabivugiye Jean Daniel. Yabivugiye mu gitambo cya misa cya mbere cy'uyu mwaka yaturiye imbere y'imbaga y'abantu yari yakoraniye ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero i Roma mu Butaliyani. Papa Francis yasabye ko uyu mwaka wa yubile watangiye kuri Noheli wazabo gufasha ibihugu bikiri inyuma mu iterambere gutura umugogoro w'umutwaro w'amadeni byikorejwe n'ibihugu byagashize. Ikibazo cy'amadeni rero kikaba ari ingingo imaze igihe kirekire Kiliziya Gatolika yarayigize iyayo. Iyi ngingo yakomojweho bwa mbere na Papa Paulo wa gatandatu hari mu mwaka w'1967. Ni hambere mu mwaka wa yubile uheruka muri bibiri uwari umushumba Kiliziya Gatolika mu isi icyo gihe Papa Yohani Paulo wa kabiri yasobanuye ko kuvanaho umwenda w'ibihugu bikennye byari intego yo gusirimuka no gutera imbere. Gusonerwa imyenda ngo ni Imana yonyine bitanga nk'uko byavuzwe ku wa gatatu w'iki cyumweru na Papa Francis wabyibukije yifashishije isengesho rya Dawe uri mu ijuru. Yongeyeho ko uyu mwaka mushya utangiye ibikorwa bigomba kuruta amagambo, abafite imyenda bagaca inkoni zamba. Ibikorwa bikaruta amagambo. Si ku nshuro ya mbere Papa Francis hasabye ikurwaho ry'imyenda ku bihugu bikennye kuko yanabikoze mu mwaka wa 2020 mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19 cyacaga ibintu kuri uyu mubumbe wa rurema. Ghana yabaye igihugu cya gatanu muri Afurika kitagisaba uruhushya rw'inzira ruzwi nka visa ku baturage b'Abanyafurika bagiye muri icyo gihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba. Nk'uko byanditswe na Jeune Afrique, Le Monde na Premium Times, guhera ku bunane bw'uyu mwaka ubwo ni itariki ya mbere y'uku kwezi kwa mbere nta muturage wa Afurika n'umwe mu bihugu 54 bigize Afurika ugisabwa visa kigera muri Ghana. Iyi Ghana yiyongereye ku bindi bihugu bine Jean Daniel byafashe icyemezo nk'icyo. Ibyo ni ibihe? Ibyo ni u Rwanda, ibirwa bya Seychelles, Gambia na Benin. Muri Ghana iki cyemezo cyo kuvaniraho Abanyafurika visa cyafashwe na perezida ucyuye igihe Nana Akufo-Addo hagamijwe gushyiraho isoko rimwe muri Afurika. Ghana Nana Akufo-Addo yagize ati ni igikorwa kijyanye n'intego z'isoko rusange muri Afurika hagamijwe kuzamura ubukungu, guhanga imirimo ndetse no kurandura ubukene. Nana Akufo-Addo wayoboye Ghana nka perezida wa 13 wayo guhera muri 2017 ku wa kabiri w'icyumweru gitaha azabirerekera John Dramani Mahama watsinze amatora yo mu ntangiriro z'ukwezi gushize kwa 12. N'ubwa kabiri kandi John Mahama asubiye ku butegetsi kubera ko yabuherukagaho kuva muri 2012 kugeza muri 2017 ubwo hataniraga manda ya kabiri ariko ntasekerwe n'amahirwe ahubwo agatsindwa na Nana Akufo-Addo. John Mahama yanditse amateka nk'aya Donald Trump wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe watsindiye gusubira ku butegetsi muri manda ya kabiri y'imyaka 4 kuri tariki 20 z'uku kwezi kwa mbere. Xavera manda ya mbere Trump yayitegetse kuva 2017 kugeza muri 2021 ubwo yabererekeraga Joe Biden atigeze yemera ko yamutsinze akaba ari we ngo umubuza manda ya kabiri. Yego azarahera tariki 20 wari ubivuze z'uku kwezi kwa mbere. Reka twerekeze muri Kenya aho kuwa mbere iki cyumweru abaturage bigabije imihanda y'umurwa mukuru Nairobi maze bakora iki? Bamagana ibikorwa byo kunyereza abanenga guverinoma ya Perezida William Ruto bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Iyi ni inkuru yo muri The East African, Daily Nation, The Standard, Nairobi News, The Citizen na The Africa Report igakomeza ivuga yuko polisi yiraye muri abo bigaragambyaga ibatatanya ikoresheje kubateramo ibyuka biryana mu maso. Ubwo kandi nako yataga muri yombi benshi muri abo bigaragambyaga barimo na senateri Okiya Omutata wo mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Komisiyo y'igihugu cya Kenya ishinzwe uburenganzira bwa muntu yakunze kugaragaza impungenge itewe n'umubare w'abashimutwa wakomeje kugenda wiyongera. Iyi komisiyo ikavuga ko hari abarenga 80 banyujijwe mu ryoya kuva aho muri Kenya haba imyigaragambyo y'urubyiruko rwiyise Gen Z rwaje rwahagurukiye kurwanya guverinoma ya William Ruto hari mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Xavera imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yatunze agatoki abapolisi ba Kenya kuba haribo bashimuta abo banenga guverinoma bakaburirwa irengero. Abigaragambije ku wa mbere w'iki cyumweru basabye ubutegetsi bwa Perezida Ruto guhagarika iryo shimutwa. Hagati aho ku nshuro ya mbere Perezida Ruto yemeje ko inzego z'umutekano z'iki gihugu zikoresha nabi
nta bubasha zifite zigahungabanya ituze n'umudendezo bya rubanda ndetse rimwe na rimwe yewe ngo zikavogera n'uburenganzira bwabo. Jean Daniel. Nyuma yaho muri iki gihugu humvikanye umwuka mubi watewe no kutavuga rumwe ku kuburirwa irengero kwa hato na hato bigizwemo uruhare n'abapolisi. Ubwo yagezaga ku baturage b'igihugu cy'ijambo risoza umwaka 2024 rikanabinjiza mu mushya 2025, Perezida William Ruto yemeye ko muri uyu mwaka wa 2024 inzego z'umutekano haraho zahutaje abaturage zikoresheje imbaraga z'ikirenga ndetse zigakora n'ibikorwa binyuranije n'amategeko. Gusa yirinze kugira ibisobanuro birambuye yatanga kuri iyi ngingo. Twerekeze mu majyepfo ya Afurika, abanyazimbabwe binjiye mu mwaka mushya wa 2025 igihano cy'urupfu kitakirangwa mu mategeko hana y'igihugu cyabo kubera ko kuwa kabiri w'iki cyumweru Perezida Emmerson Mnangagwa yasinye itegeko rivana icyo gihano ku byaha byose. Ni ibintu byari bimaze igihe kirekire bitegerejwe nabo muri icyo gihugu hamwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Xavier. Ni inkuru yasamiwe hejuru na The Herald, News 24, African News, Lusaka Times, Mail and Guardian, Daily Maverick ndetse n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye. Kuva muri 2005 Zimbabwe ntiyigeze ishyira mu bikorwa igihano cy'urupfu kubabaga baragikatiwe bitewe n'uko ngo yari yarabihagaritse hari hagiye gushira imyaka hafi 20. Xavier. Perezida Mnangagwa uyobora Zimbabwe guhera muri 2017 hasimbuye nyakwigendera Robert Gabriel Mugabe yakunze kumvikana agaragaza ko adashyigikiye icyo gihano cy'urupfu. Aha yashingiraga ku Jean Daniel. Yashingiraga ku bunararibonye agifiteho kubera ko mu gihe cy'intambara yo guharanira ubwigenge bwa Zimbabwe na ubwe yakatiwe urwo gupfa kubera guturitsa gari ya moshi, nyuma biza guhindurwamo gufungwa imyaka 10 muri gereza. Nayiza kuvanwaho none ni perezida w'igihugu. Ubu rero muri Zimbabwe hari imfungwa zisaga 60 zakatiwe urwo gupfa. Ubwo rero cyashyirwaga mu bikorwa kwarukumanikaga uwagikatiwe. Uwa nyuma uheruka kunyongwa aho muri Zimbabwe nuwo muri 2005. Impamvu ngo nta bandi banyonzwe nyuma ye ngo nuko habuze abantu bakora ko kazi ko kunyonga mbese ko kwica abanyonze abakatiwe urwo gupfa. Gutinya kwabo gutumye bari barokoka. Mu kwanzuriye inkuru umuryango wa Amnesty International urengera uburenganzira bwa muntu kavuga ko hari ibihugu 113 ku isi harimo 24 bya Afurika byamaze kuvana igihano cy'urupfu. U Rwanda rwakivanye mu mategeko yarwo hana muri 2007. Ushize ibihugu byanyonze abantu benshi ku isi birimo Ubushinwa, Iran, Arabia Saudite, Somalia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo tubivuyeho. Ikinyamakuru Forbes cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyanditse ko umwaka ushize wa 2024 umubare w'abaherwe batunze za miliyari mu madolari ku isi wiyongereho abantu 141 ugera ku rwego rwo hejuru rw'abantu 2781. Muri uru rutonde ngarukamwaka rwa Forbes abamiliyarderi 10 ba mbere muri abo bagashize nk'agashamura n'Abanyamerika nibyo. Kwiyongera kwabo kandi ngo kwatewe ahanini n'izamuka ry'isoko ry'imigabane aho ubutunzi bwabo bwiyongereho miliyari 200 z'amadolari y'Amerika maze buragenda bugera kuri miliyari 14,200 by'amadolari y'Amerika. Abo baherwe abenshi ngo babarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko iki gihugu cyihariye cyonyine abaherwe 813 kigakurikirwa n'Ubushinwa bwihariye abaherwe 473 naho Ubuhinde bukageramo abaherwe 200. Umunyamerika Elon Musk akaba nyir'urubuga rwa X yahoze ari Twitter ndetse na Tesla ni urangaje imbere abo baherwe bose n'umutungo ngano Jean Daniel. N'umutungo wa miliyari 452 z'amadolari y'Amerika. Akurikiwe nande? Akurikiwe n'undi mu miliyarderi w'umunyamerika Jeff Bezos nyir'ikigo Amazon aho afite umutungo wa miliyari 243 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatatu hari undi munyamerika nanone witwa Mark Zuckerberg washinze urubuga nkoranyambaga rwa Facebook wafite umutungo wa miliyari 212 z'amadolari y'Amerika. Akisavira dukomeze n'iki kiganiro duhindura n'ingingo. Abakuru b'ibihugu na za guverinoma hirya no hino ku isi bagaragaje ko bababajwe n'urupfu rwa Jimmy Carter wavuye kuri isi ku cyumweru gishize afite imyaka 100 y'amavuko. Nyakwigendera Carter yabaye perezida wa 39 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1977 kugeza mu 1981. Yari asimbuye Gerald Ford nyuma yo kumutsinda mu matora nawe, ariko nyuma y'imyaka 4 aza gukorerwa mu ngata na Ronald Reagan wamutsinze nawe mu matora. Iyi nkuru y'incamugongo y'itabaruka rya Jimmy Carter yanditsweho n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo New York Times, Washington Post, Fox News, The Guardian, Le Monde, CNN, Al Jazeera, Global Times, Daily Mail, Express ndetse n'ibindi umuntu atarondora ngo abimareyo. Banyuze ku mbuga nkoranyambaga abayobozi b'ibihugu hirya no hino ku isi bagaragaje akababaro batewe n'urwo rupfu rwa Jimmy Carter ari nako bashimagiza ibigwi bye. Abo barimo Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi, wa Pakistan Shehbaz Sharif,
uw'Ubwongereza Keir Starmer, chancelier w'Ubudage Olaf Scholz, perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Xi Jinping w'Ubushinwa n'abandi. Jean Daniel. Abandi barimo ba perezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri, Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil, Volodymyr Zelensky wa Ukraine n'abandi batandukanye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe Joe Biden yavuze ko isi itakaje umuyobozi udasanzwe aharaniye ko isi irangwamo demokarasi kandi n'ubumuntu bukimakazwa bugashyirwa imbere y'ibindi byose. Jimmy Carter yapfiriye iwe muri leta ya Georgia aho yari amaze amezi 22 yitabwaho n'abaganga. Ikindi ni ikihe? Ikindi nuko kugeza ubu Jimmy Carter ari we wari ukuze cyane ugereranije n'abandi bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakiriho, mbese bagihumeka umwuka w'abazima. Abo rero asize inyuma ye ni bande Xavera? Harimo Bill Clinton, George Walker Bush, Barack Obama ndetse na Donald Trump buri byumweru 2 gusa kugira ngo asubire ku butegetsi. Mu 1982 Jimmy Carter n'umugore we Rosaline bafatanije gushinga ikigo cyamwitiriwe The Carter Center. Naho muri 2002 uyu Jimmy Carter ahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Jimmy Carter akaba azashyingurwa ku wa 4 w'iki cyumweru gitaha zabari itariki 9 z'ukwezi kwa mbere ariko kwa Mutarama. Reka dusoreze kuri inkuru idasanzwe Xavera. Niyo muri Zambia kubunana umupolisi wari wanyoyiza yose hagahinduka ibyatsi yagize aryatanga ubunane ku bantu barenga 10 bari bafungiye muri kasho ya polisi yaracungiye umutekano mu rwa mukuru Lusaka. Mbese yararinze. BBC News Africa na Lusaka Times dukesha inkuru byanditse ko umupolisi witwa Titus Firi yari kuyabo bantu 13 ababwira ko abemereye kujya kwizihiza iminsi mikuru isoza umwaka no kuri rubunani mu miryango yabo. Hagati uyu mupolisi ngo yahise hatabwa muri yombi kugira ngo haryozwe ibyo yakoze. Ikindi ngo nuko aba barekuwe n'uyu mupolisi bari bakurikiranyweho ibyaha birimo urugomo, ubujura n'ibindi. Xavera. Ubu rero bakomeje guhigishwa uruhindu kugira ngo bagarurwe aho bari bafungiye. Iyo kasho ngo yari ifungiwemo abantu 15 bivuze ko hasigayemo 2 bonyine, abandi 13 baragenda. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byanditse kuri iyi nkuru bikagira biti ngibyo byo mujya mwumva byo kugira ubuntu butiza urugi. Ni naho kandi twanzuriye tubashimire cyane kuba twabanye muri iki kiganiro cya mbere muri uyu mwaka. Twizera ko n'ibindi byose tuzabagezaho muri uyu mwaka tuzaba turi kumwe. Ngewe na Nyirarukundo Xavera, wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Mukomeze mugire intangiriro nziza z'umwaka wa 2025. Ciao.